enka uka fufu dia enka and you okay dia say o ma confusion ye basa mama bi o ha adwen wo fie ha o hey na Debbie enti house for no say some person say say enfa Ghana ha nyina nso o sana na say house for do munim celebration bi o munim say na esi agi ye na mama ya ma fe adwuma no kra boy anu mra fe ya poasha mo we mu a park no so kra mu free o mo antima anyi o mo nipo anuru fie Debbie na mo wie kra na mo kwa t-shirt ne ka mo nya t-shirt yellow ma ye kotoko color t-shirt eno na kire say confusion e ba kotoko color t-shirt e na shamo ai ebi na shamo ma bi unyi ni say kotokofo na ye mo da bi si je onyi ni say kotokofo na ye t-shirt o bi sa akuya na mama bi kra titi ni pa ofia hadodo isim say kotokofo de no mo ye no anya yi no mo de ma mama bi mu no mo change color no possible si akuya bibia ekodin Adam planting for food and jobs ne de wo fa Daily Graphica animu minister say enkoyie minister ankasa na de atudwa wo say planting for food and jobs no struggle o ka say struggle dey say nwunwie wo hu Debbie epre na mpanso a je say wo say omo supply fertilizers no say ya kwa say ka beto ho no mo enti nipa na omugi firi omo ho no akafo otwe wodenden wo ye wo ho hwe enye yie eti say planting for food and jobs ne gisempanimfo so wasene enye saa eniema bagie agu enum nsem e wo ha sei ene yesi ministries miensa nya clearance yo mo be fa nipa 11,840 sije wedi ya asemo a ede ye besro mo ma ye hu pa se ehin fa ne ye fa nipa no efise toda who say ya announcement ni say sije obetini afa nipa na wie ye be say hu announcement the announcement na den aba we ye story no announcement we ye story na ye be say ye hu advertisement exactly the obokratem ministry kuro no ye pe nipa say enti kwa ye fa so apply ni yes nature say because nipa 11,000 they say ye tumi fa nipa 11,000 a kakra so beti wo mu eni adwuma ye wo mayimu no so beti mpanimfo hwe na announcement ni ne wo se wo ye no wonye ne kama na ministries ni sije aba ministries ni yes education ministry interior and national security ehwa kwa beda wona che se dumje adwuma no ne prosi adwuma no ne ehwa mo no wo mo so anya clearance no betumi afa nipa ewo ho no mo eti we nyina wo a wo pebie no asem no anya ba education de na se teacher fo no teacher fo no so de na CJ aba no eti wo nipa kora wo pa adwuma no ehwa beda ho na enemy ashon CJ what true story bia maminyi ne makan ni say nyame ya dom a wo kina wati edin wei ko penti ansa wati din no kwawo penti wono kwa de ni din na oye no kwawo KAW KOW dabi kwawo tio wonte kwansa o se twa ne sambi ni we Wachina no wedi 80 years. Wow. Echina TV Africa kofa be. Yes. 80 years. Na the wonkrata ye nyadaje e wo kwansa ho. Won se ebibre mase nyina no. Ye bie museum a eso pa takrade wonim nipa obi ye kwansa. Wonim sika dodo ode aye sa adwuma na nko betum de adi danum. Sanya kwa $4 million. Wow. $4 million and what dear BSA museum no e water crowd na the bonkrata say ye can nipa who say bi munya yo me ye pan africanist now or ye de boy ye ho samrane ye si nipa waji abibiman die nipa ye kan abibrema say movies a ye ka se we die so ni movies no wahwe bi kwanza movies no wahwe bi the bonkrata ya kan besi say emfi aduanan papa na brabo mu no ye ka so obi dia som se abibi man gidie me de som a wa ye ho adwuma kina
80 years and wedi eticha birthday ni CJ ye bedi upa me kwa me ba be some movies there Heritage Africa Love Brewed in African Port the Good Old Days old days wono oyi ni movies na won pe sa brofosem so obeye kra na wonim say e go to a time abakwasem say ye disika bre no say movies we yenyi movies we but ono hwe ya bibi wo mu ebekwa atie bibi man no wo se menye nipa wo tumi sacrifice enye sikasem wo de enene na sije wo hwe ni movies ni bi atim say nipa no onya adaje en wo tworo story no na at the age of 80 in fact movies number boss are you ready for a new movie yes the next script are you ready it is CJ Heritage Africa or no say no Love Brewed in African Port sa movie never the Good Old Days papa nti CJ ame ya do match na birthday no enti my generation in advance happy birthday to Mr. Kwawansa in advance. Mr. Kwawansa he is paid his dues. Why we wish him God's blessings. Yeah. Now what kai spook ni V ensem no ho so. Wuti ni ko se de na e ba ye no. Yeah. Yes shake si wayi no ho afiri mo mfama de. Kwan ya mbefa so mbekwa akonya bi no mo nkope. Sheikh bi din beto odwa. Sheikh Ahmed Damouk Al Maktoum. Lovely. Oh, lovely. Sheikh Ahmed Damouk Al Maktoum. Lovely. What a sweet name. What a sweet and lovely name. He's a nice man. The one that said in the photo, he's a nice man. Na oyi ni tina minim say okra ti yin say kakra wo ho. Na ayo posti many Christian Obapa Christi. Etiti photo no. Picture bi na obi bisa say. Nipa ni bola. Mitri mi ni nyina afa he. Nipa ni bola. Na CJ the bonka te isi Sheikh enanka wo ye ntamgyinafo ama Sputnik yetumi anya bi ede aba omayimu na sani asem no koye ho se enti Ghana yeni ankasa se yesi Russia na se ye pedro ni bi efira ye ntumi nya ye connections na ye nya bi mfiri wono mo gi se Sheikh begina ntamu na wode chese etwamenebo ebetu aduro no so maye Sheikh sipa na otwa no wo se monkodam kotom aduro watwene ho afirim wei enra na osoafo ye abohwe wo mayi yapomuden ensem so wode ho nsem ekotu dwa wo mayi ma hyebedwam na CJ a week today and I'm penning for home for Pokwasi interchange no one. Say a week today and a Pokwasi interchange no mutual. Say traffic no abegina ofanko and say uko when him oh ye tu galam say wo ye tu galam say was akwam ho na traffic no say yen tumi anye akwan a ebo ya nimu no poku ase amasama he say ho na traffic na kwa akogina ana ebi so anya akukuduro di dwa ebo interchange no so interchange mono chiao oh what is mono chiao to them interchange no so na say ye bodonkomi ewo so eti da ubonkratai wade ho nsem bia ba ne wo sempani fo hwe ye no animanimu ya CJ wonye na emahye badwafo so se CJ tio wo mo se loan no bosiam no a empanimfo se aban fa 60% no fa 40% no wompe wo mo sem ne emrakuni ne ka no mampani na na do mfa nya adwuma na yentoka ama won omumfa nya adwuma 4 years no mo kwa na omo de asiwe se omo mpa bosia bia tintontan ne aba no no ekwa my fancy my fancy na CJ me so ye no wahu ma me nko Finland na me de asifo also of Finland ko me wo Finland ko ma me nko Finland aso pani ni na wa ene Reverend Francis Owusu kwa Church of Pentecost Finland so for penna oda asafo na no national executive name penimfo e wasafo num nyina wo Finland se
nyankopon onhia no na ye sofo birthday osofo kwa birthday eye ne National Secretary COP Finland ene Elder Samuel Edini say woni mpanimfo ni nyina ema osofo happy birthday okay CJ all right